kandi abazaire bashabwa okukuriza abaana baabo omu diini kandi bakabegyesa no kushaba n'okuhurira ekigambo ahabw'okushanga ngu obwire obwingi abaana aba haine bakuba nibabateganisa omu maka gaabo hamwe n'amashomero ahu bakuba basiibire. Ebi byagamba Reverend Ezekiel Byamukama ori kurra emyeto omu bureberezi bwa North Ankole obu yaba nakingaho ekiterane ky'emyeto hari St Paul's Church of Uganda Kitura omu busabadikoni bwa Kashongi. Aba n'aba hatu bamaziraho ebiro bibiri ekiro kya kashatu kiba twabasibura kasha abana baba batakirire nk'ahantu bakirenga kashiko advice cyo kumbuza munywani wanje umuzaire ko arabatehoreze mwana waha ataba abana 50 n'umwe abajunwa hahirwo hakano umuzaire ni hanga winko kukubuta atabikirize nkaha acana basisikaraho ahantu bakiriraho kanisa kandi basisikaraho. Ezekiel yashoborera ngo kutahebderane nkebi no kwiguraho umuhando myeto no kuyakabasagambo na ruhanga abo ko mashomera gubarwa barimu obwire bwingi tibari kutunga bwire bwo kushaba ikigendero cy'amana no kwiguraho okereza abana aba opportunity yo kuganira na ruhanga ombuhumuro kuba kwija bazo ombuhumuro komu abana nibinje bikubasugura we naitwe no mu mugo yitunke kanisa kureba ngo abana aba naitwe humuro bice bisandi bireze bakaba bayinishatu naitwe tugire ntanda yitwa abakomera bana bagari ku mashomero gabo kandi ko kubota bakomera ntanda yitunke kanisa kabe kanisa haba ebinde bazorera misha here basa kubahereza ntande zabo harimo amabara harimo ibintu abanda bakushendashenda abana nibingi. Venerable Reverend Atubuhire Francis orusabadikoni wa Kashongi we yashoborera ngwengere n'ekintu cy'amani kandi yashaba Kristayo kuhamya kuburengeri kandi bakatemyeto mu kanisa. Enjiri ni yerukwetengo abo kuba hajunwa abana 5 n'omwe kandi umwana yanayetise ibintu kureba bimukizire kunywa amarwa ushambani abana bato munonga abo icyo kinakubenisha abakristayo n'abantu mwena ukwamya kuburire kwenenseji netenge enjiri aza mukutupanishinga yatupanishinga kubimwenu obono shokusturbana cyankora kubi na hatukungu mureba mpuranye ndetse n'igandi kwenda kumukwatenka byaboneke Jean Kanseranga kujuna obwo ngomera basi kagabanga robata ogu yashaba bahereza kukora atabona bikiriza Kristo ahabwo kubeki nicyo kiriguza kubato mu dini kandi nabihereza gumana babahikana babakuza namwe tuzahitonka bihereza bahandika abana bambarwa mu makanisa gitu kubakurata kubatwara mbazire babo kwetisa nuko twagira. Abwa Sky TV ya Genshonga ndi Job Kato umurikirhura Omakaragande hagutwinire abayiga